Thirikari ya kaunti ya Embu ni yamukirite ndawa na indo ciingi cia urigitani kuma kuri ruvonge rwa bururi rwa KEMSA cia mwegano wa makiria ma milioni 20. Akiamukira ndawa na indo ici, obitha murungamiriri wa ruvonge rwa ugima wa mwiri thiini wa kaunti ya Embu John Mukundi augite ndawa ici ni cia kuvuthirwa gwa kavinda ka mieri 6. Problem iria tukora twinacio ni mbia cia ni uvoro wa level 4 na level 5 nundu no nginya tukathie tukavewa mbeca na nigetha tukorwe tukivota kugura ndawa. No arungamiriri a ruvonge rwa ugima wa mwiri thiini wa kaunti ino maugite unyivu wa ndawa thiini wa thibitari ino ni kumana na wongerereku wa arwaru aria maramukira urigiti na aria nginyagia maumaga kaunti iria iriganitie na Embu. Kumana na unyivu wa ndawa, urugamiriri wa thibitari ino ni uranyithitie arwaru aria mararigitirwa guku kuma 700 nginyagia 400. Andu aria maturigiciritie Tharaka Nithi na Kirinyaga no magirirwo gukorwo makiimiza makireta maundu mega thiini wa thibitari ciao na nigetha pengine tutigakorwo twina influx ya andu muno thiini wa thibitari ino nundu andu engi muno ni mavotaga guka guku na ni gitumire mwe withagira twina andu engi. Tutiendaga andu ma walk in into the facility, twendaga level 1 2 3 na 4 yale mwani undu uria murito kwio makarifa guku no rimwe andu ni mara tondu twi varavarari gatagati andu maukaga direct. Kavinda rwa kau mbunge ya kaunti ni uritwo kuongerera kigina kiria kigayagirwo ruvonge rwa ugima wa mwiri niguo gutigirira ekari na maramukira utungata mukinyaniru. Twina facilities nyingi muno twita department ya health tukavewa ka budget kanini gukina tweka ndawa ino twinacio itiratwika cia kwigana mbeca iria twinacio itiratwika cia kwigana na kwoguo maita maria mengi ni tukoretwe tukigia tu challenge rimwe twa stock out kurai na misuko guo ukegwa andu marauga maraukire methera gutie ndawa gutie na graph nundu sometimes you don't know who is coming tomorrow and we run out and most times we have always niturageragia kuona nuri kungitutethia even with our petty cash tukagura kiria kirendeka immediately kwikyo ukwigwa tweterera kugwa kathia kiugaga methera kugutie ndawa. Findu wayo mavithaya ni matesaniretie miario iria ikoretwo kuo ya gutino kwa mai na thitima makiuga ni magite na miario na kambuni ya Kenya Power niguo thitima icokio kiumia giki. Turagire machine cionthe iria twagirwe ni gukorwa twinacio na machine icio twai connect ni turagite ka problem ga power wakia power machine cionthe ikirutaga wira igatipu ruke usandu marauga gutie thitima ni ciatinirwe gutie thitima ndinie. Kenya Power has been very good to us twina ndeni yes yao na niturariva no power has been there but we have under challenge with the capacity na right now the team is working on upgrading our transformers. Vando Rivainoro TV kuma kaunti ya Embu, Beta kwa Peter Mungai.